muvhuso kwamba uri khou fushea vhukuma nga mafhungo a uri tshiimiswa tsho fanelaho ndi tshone tsho dzhiaho tsheo ya u vhofholola phuresidennde wa kale vho-Jacob Zuma dzhele nga parole ya zwa mutakalo. U vhofholola wa vho-Zuma zwo vusa vilili siani ḽa zwa polotiki hune maṅwe mahoro a khou itela khaedu tsheo ya Mukhomishinari wa zwa ndulamiso Vho-Arthur Fraser. Minista ngomu ofisini ya phuresidennde wa shango vho-Mondli Gungubele vha ri khabinethe a yo ngo shela mulenzhe na luthihi kha u vhofhololwa uhu ha vho-Zuma. What counts to us is that somebody who had a power to exercise that authority is Mr. Fraser, the head of Correctional Service. And what counts to us is that the powers to deal with that are vested with him. If there are any wrongdoings about that, we expect the normal institutions to deal with that. But what comforts us is that the person in whom the powers are vested to deal with that dealt with it. Hu khou ṱa mbudziso dza uri kani phuresidennde vho-Cyril ndi vhone vho themendelaho zwa vhofhololwa wa vho-Zuma kana arali vho ranga vha vhudziwa nga tsheo iyi phanḓa musi vho-Zuma vha tshi vhofhololwa. Minista vho-Gungubele a vho ngo tenda u fhindula mbudziso iyi vho imela phuresidennde wa shango. That's an area where I'm not prepared to give a response. I think the president is better placed, but all I'm saying, we are comfortable that a relevant institution to take that decision is the one that took it. Zwa mafhungo a passport dza u enda ngadzo kha vhathu vho wanaho mihaelo ya COVID-19 nazwo ndi zwi ḓo ambiwa nga hazwo muṱanganoni uyu wa khabinethe. Muvhuso u kha fulo ḽa u ṱuṱuwedza vhadzulapo uri vha ye vha wane mihaelo. The key thing is looking at the digitized vaccine passport, because the card one can be very problematic. So they are working on those, and they are towards, I'm sure, in a few weeks they will be done about that. Muṱangano wa maḓuvha mararu u ḓo sedza kha nḓila dza u thomiwa gavhelo ḽa vhathu vha sa shumiho khathihi na vhashai.